Horas, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita regapan sigano paribata bani panurang sogot nerion. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Bani panurang sogot nerion. Gok ibagas malas niur hanami. Marhitehon ni hidup ni hurmu. Namanggom-gomi daging pakonton dinami. Boy hanami horas-horas bani panorang sogoton. Ibagas na sihol mamukkah horja nami. Halaniay Tuhan, marhite hatamu torang iham urapa pikiran nami. Ase barang ahape na syur-syurjor nami sa ganjang neron. Hagalupan in, makkorhon, hasangapon bani goranmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapa kontonggo namion. Amen. Papenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panorang sogoton, nabo isesehan nami marhitehon ni channel YouTube on, regapan sigano paribata bani panorang sogoton, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, ay matar surat bani buku pangukapon bindu pitu ayat 10 na makatahon sonon. Seng belohean sidea, lang behorahan, lang beho na milas niyari sidea, atap aha na milas pe. Hataon ay ma, sada pangidakan ni Apostel Johannes, sanggah na tarbuang iya, Pulau Patmos bani panorang Ijia. Mase iya tarbuang, ay ma halani bani panorang Ijia, Kaisar Domitianus, mapardakdak, anjaha, magigitumang, mangidah pertumbuhan ni halak Kristen na porsaya hubani Tuhan Yesus bani panorang ay. Jana baha tumangdo halak na mangirikon Tuhan Yesus, jana na makarusukon hata ni nebata ay maambilan na madearin, ibunuh jana marsitaronon halani haporsayon ni hubani Tuhan Yesus. Ay maase marhitehon ni pangidakan on, nebata mambere sada panotap hubani Kuria na pituin, marhitekon ni pangidakan ni Apostel Johannes. Bahasa, bani halak na porsaya, dopko si mate iya manadikon tano hasyangan on, lang hapeni ay managabe ujung ni goluh nasasitong ni. Tapi, hamatean bani halak na porsaya, ay ma, ujung ni haganupan si taronon sananggah mandop idopakon itano hasyangan on. Jadi anggo sanggah mandunggulu itano on, rado ho naburitan, rado ho mani mandopakon bencana alam, rado ho mani kecelakaan, rado ho mani ho namilas niari, rado ho mani lohean, rado ho mani horahan, jana rado ho mani mandopakon bagai-bagai ni hasusan, so nedopak kun sidea, humbani Kaisar Domitianus bani panorang Ijia, mambahin buhay humani, halak Kristen na marhasusahan, marsitaronon, jana palamate tene, halani hapor sayon ni. Tapi marhiti hataon, gabe panotap maon. Bahasa, humbani haganupan, bagi ni si tarone do pakon ni halak na porsaya, sanggah mati hape ni iya, manadikon tano hasyangon, salose mahaganupan si taronon ni ay. Jana, sengbe ahap konon ni nalohean, sengbe ahap konon ni nahorahan, sengbe ahap konon ni milas niari, jana sengbe ahap konon ni milas atap halani ahape. Artini ay gabi apo-apo doon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Artini ay hamatian ni halak na porsaya sanggah totap ipertahan kon ni haporsayon ni das hubani ujung ni hosani sa sitong ni langkape ni ay mambahen salose mahaganupan parguluhan ni sanggah namate iya. Tapi nasalose ay ma si taronon ni jana sanggah mate halak na porsaya, langbe ia lohean, langbe ia horahan,
langbe iya hona milas niari, jana langbe ahap konon ni milas halani ahape. Nah, ijon mabapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, milas halani ahape, namararti doai, bani gulu si magira, lang pitah milas halani mata niari, tapi dihut do komani, milas halani api neraka, dauh doai, humbani, halak na totap, mapartahankon haporsayon ni, das hubani, ujung ni perguluhan ni. Artini, porini PHP ni halak na porsaya, pasti do mandopak kon hamatian. Tapi halani haporsayon ni, halani tetap memperjuangkan haporsayon ni, das kubani ujung ni guluh ni, langbe ahap konon ni, milas halani ahape, termasuk maai, milas halani api neraka. Halani ai, sonahado sa halak Kristen, ase lang mangahapkon atau pelang bimandopakon milas halani ahape dopkosi bani guluh si magira totu aima maningon do hape tetap politik ijolom hita pangarapan ta, maningon tetap do hape ni hita ilatih diri hita dirita mengguluh ibagas hasitongan ni hatani ne bata ase porini petongon marbagai-bagai hasusahan, marbagai-bagai sitaronon, tapi haporsayonta lang anjay moru, jana lang anjay gabe-galek kita, halani bagai-bagai ni lohean, bagai-bagai ni horahan, rosi, bagai-bagai ni milas niari na manduit ibagas perguluhan ton. Halaniaha, tongon, sonari idopak kon hita, milas niari na manduit. Tapi bani ujung ni guluta magira, bani haguluhan si magira, anggo tetap do ipertahankon jana ijolom hita politik haporsayon taai, marucung mahaganupan milas ai, jana langbe idoit milas ni atap ahape hita. Halani ai, tetap mahita marjuang, jana tetap mapolitik, ijolom hita pangarapanta, hubani Tuhan Yesus, das kubani ujung ni guluta. Amin, martonggo mahita. Terima kasih mabani hatamu Bapa, nado mamanorangi apa pikiran nami. Ajari hama hanami, ase ibagas perguluhan nami. Ase tongtong hanami, lohean jana horahan, bani hapitoronmu, bani hatamu na mangguluhin. Asiin matongon Tuhan nagabi suluban nami, na manorangi perguluhan nami. Jana gabi pasu-pasu matongon hatamuin huban nami. Kumbani dakdanak nari das kubani nalan siabe. Ase ibagas guluh nami si ganupari hatamuin matongtong Tuhan na manundangi perguluhan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami. Amin. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata bapa. Apa persoalan ni tondo na passing ma na makasumani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mahita. Jana tetap mahita, horahan, lohean, bani, hasitongan ni hata ni bata. Shalom.